Upole kwa chisa kuri byacu. Ndaba bana kazanira ko kuburinda. Jabara chisa kitu. Tuzorwana tutashinda tutapigana na adui tutaendelea ni gutu umuntu w'umugabo utarwana utarikaje yona niba gutabari wabo uhashize hanyuma mukaza mutubwira ngo tukumure
Tugire gutya. Simunyoshe mikono. Haleluya. Ibi biragaragaza ko mwari mumbuye kabisa. Naje nari bafunguye. Arore ngiye gutera n'izi ngizi sinzi ko biri buze kubatungura kuko n'ubundi naje simvuga ngo birantunguye ariko bibaye byiza kugira ngo ntere haleluya. Ndazihera muri ubu buryo rero. Abahurayo 11 umurongo urihangana gato Bakuri 24 bari bagashana 11 no kuri 24 kwizera niko kwatumye Mose ngo yaramaze gukura yanga kugira gute no yo ni haleluya naho nihereye kwizera niko kwatumye Musa amaze gukura yanga kwitwa umwana wo kwande umukobwa wo kwa Farawo. Mbere gato ndashima ndakoresha iminota neza abashitsi baraha ndangije hariya tiriwe mvuga ngo umwe n'undi mwese turabishimiye Mwami Yesu abaheze umugisha basanga mwese Imana ibaheze umugisha muri benshi kuvuye hatandukanye. Iyo umuntu yamaze gukura Bibiliya izivuga ngo iyo umuntu akiri muto ngo azakora k'ibyo abana bato bakora iyo tena amavuta ndatogoye sinabibizi. Hanyuma rero iyo umuntu ngo yamaze gukura haza bakiri umwana wazavuga k'ibyo abantu bakuru bagira gute kandi ngo gakora k'ibyo abantu bakuru bakora. Kandi cyantangaje nuko za kugaruka kuri Mose kugira ngo usoreze kuri haleluya yindi tuvuge ngo amen. Nitabiriye bakutana kandi haleluya naje bampaye gute yari ngombwa ko naje baseruka kayitanga niyo iyi kabisa. Ishakabisha ndabona abantu bateraniye hano ari bakuru kugira ngo baze gucungura umwana. Abantu bose bari aha bakuru ko mpaye mbona muri bakuru tabasaza mpaye mbona cyane bagwiriye hangana abakecuru ndetse kaba muri sende y'abapasiteri harimo abasore bamwe hano inyuma ndabona ari batoye bamutara n'abandi baracyari bato ko mwamaze gukura mukamenya ubwenge mukava mu byuka ni gute mugira ngo ushira mura nito sinareke ngo kuko amashi kubera ko muri rwaye itonde babwirije jambo bibara n'icyo ni haleluya Yesu ni gute abantu b'abagabo
abantu b'abagabo bagana kare ese kambaza mu mapasteri nigeze no kumva na mushumba zamahirwe ndamubona Reverend Tuchazimana Ngozi Mugisha mutuze mutekano rijya jambo Reverend riza rivuga ngo Nehemia ngo mkono mmoja ulikuwa ukitenga mwingine kuchukua silaha. Nukuri kamba silaha ya kiroho Imana iweze kunishawishi sana yali silaha ya kimwili yindi imbunda yo kwicara yo kurasa nabi none ni gute mo kwiba musimba abona bwibusha zarambira guse mukera mukomwe bagiro kwa gukunda musimba cyane nindu dusimba kushiri wacu ibintu byayo banuza kuvuga kumara gusimba mwaranza kurona mashaka muzoze murebe umwuka w'umwimerere nyawo yimugira niba marabizi mukamenya ko muri abagabo n'abagore bakuze bafite ubwenge bazi ko mutari iwanyu bahaye hashira amadrone arenda kumara ababyeyi y'abahanga imbunda zidafite uko zingana tutigeze kubaho n'abigeze kuba abasirikare kuzimanukira mu bana abagore n'abana b'injiji avotema zikaba kubera imbunda rashize hatuye abanyamuryango namwe mwese ngo mukiye ko murakara mu gutumana n'ingoro kugitara museke kumari ese uzene yarukireba oya ikunda vuga neza cyane Mose bamaze gukura maze kumenya ubwenge icyantangaje hariho ikintu kimwe kizakutangaza twebwe uza kugana ku musozo ndagira ngo sipani neza myinshi ubutahani bizoba bigikunda kiraha nuzopeza igana n'uvuga butumwa hariho ingana n'uvuga butumwa niho nzotera n'ibishaka kugira ngo muyumve ariko singaye n'indimo ashisuke mukaba musingiza papa ni gute umuntu w'umugabo utarwara utari kazo yona niba gutabari wabo uhashize hanyuma mukaza mutubwira ngo turi kumwe se uri gukara kuba kujya nako tukwapo oya iwango mukome nabonye abantu babaza kama mtizini kazamuka ngo bananone bagaba nibo bagaba ndababara cyane nyobegwa n'undi we yabaye umugore nimba cyakoze dufite abadamu hariya n'utwarikazi bakomeye kabisa turi kumwe n'abanyamutare turimubizi abademora ntibahari basisire ntibahari bamajoro nani ntibahari Claudine sabadamu abadamu mwe wikirize gucyusa ngo mwaka y'itambara kimenya n'umuco ndimo kwikiriza ngo n'abadamu namwe mukwiye gutabara abari kwanyuza ko ni Uganda ni gute mu mutuka bari wanywaje Dekangane kusozo Riyangane si kwa imani muri mutuka cy'agisimba masini natekereje kino kintu babiri kintu natekereje ni barasoze timuzi muyeko bazabahinga rero nino bazabahinga iyo bahinze umurima hazahabamo ibigori bimwe bagenda bakanda kandi cyarameze k'ibindi bikazamuka cyarangiza bwana president aje cyarangiza gukura kigatura gashara kigaheka cyarangiza guheka kikunga umusatsi siko hariya cyarangiza kunga umusatsi se wa mbere no kabiri no gatatu kikaba kirenze nyiri murima yasha rero kureba ko ikigori cyeze ngo atabara abantu yakanda gutya akazagira ngo harimo ikigori agashishura agasanga harimo umutitiri uzina habe n'indetemini icyo bacita ngo niki igisuma kandi gitangaje na cya gisuma umwanya wacu bazabasanga ngo ari kigara ufite abantu b'igifuma kwezi
dufite abantu batokanisha n'umwanda wabo tuwo ibikuru bagandi muve mu nani mukure amaboko mu mifuko muyazinga ufite akazi kakatwemerera ko abagabo bangana gutya n'abagore bangana gutya mukwiriye kwicara muzoza murya muryame nimumara mubesha abandi bana n'abagabo ngo muri kumwe mugende muve kuziko mureke gushinduka muve kuziko mureke kota mugende muve kudutorera mukura amaboko mu mifuka ninde bababwiye ko iyo umuntu ashaka kurya umureti atazamenye uzogenda ufata iki witeke utatetse ushaka guteka umureti ureke kuri imbere urebe kubwira none muzofata ijogi mugende mu guteka bibiri isi ingero nyinshi cyane zitandukanye gasoje ugende muve kudutorera hajya muri mukwirirwa hose naje narahabonye ejo bundi hari ubuhanjiranye twabadura tukababanga n'umutwe wahembana wa muhasha urayamaze ntabwo ubona ko umuntu ugiye kubaganirira umuntu umwe ejo bundi yaje kumusura arambwira ngo poli muha ngo namenye ngo ko waje guharwaye ngo ariko ngo kandi ngo poli ko wacitse kuri iriya cumi ndababara kazanira ko kubuhinga byaba bacitse ku cumi tuzorwana tutashinda tutapigana na adui tutaendelea mpaka mara mashito nimuramuka mukutabana muzoba mwitabana nimuramuka mudatabana nta kizabuza abanyamurenge gutabana nuko abarundi baguhagaze hejuru niho abarundi muri sinzi cyabateye ubwo gasozi sinzi cyabateye ubwo sinzi icyabavamure icyabakuye mu mutima w'umugabo ese niko nabiri izivuga ngo nta mwami uzitsindishirwa nuko afite ingabo nyinshi hatubabayiki hatutetemeki kwa sababu abarundi baduhagaze hejuru tuzorwana kugeza ku wanyuma kandi icyo bizeza cy'ukuri tuzotsinda haleluya iyo ngiyo nimba mwarakuze ukaba abantu bakuru bazima nimugende muve muri uko tuntu n'utundi mutabare mutahe ko murumva mwabagabo mutahe sisi hatuna mchezo adui mwahaye adui imbaraga muri kwitwa mwandika ese amateleviziyo hano muri Kenya amateleviziyo yabaye makeya abafite amafaranga mugende mugura amateleviziyo menshi n'umwami uzo yatunga muri adui mvuga amakuru yabo twanoganiye adui na televiziyo ngiri mukuzanga hano bagatunga ku televiziyo zena tuzotora kurikirana good uve mu tuntu mu mwara kuza mu Rwanda kazoro za hayo ngo pastor como caminho baixo quando nós vamos fazer aqui nós vamos baixo uraba shumba beza kwemera kandi muzamugirire kimwe nigisha abantu ko kuvuga ibyo bigishwa abantu bamenye amakuru y'ibintu kwara abantu bamwe bazagenda kubwirwa kugangahura urumva pastor bikugangahura ni rwose kugangahura umuntu twamubwira ngo se tuza amakuru y'ibintu wowe tuzi ko barashe mu mugawera umuntu utazi mugawera atazi ngo guca muri sufu ni hehe atazi kuja ngo muri nyaruko ni hehe atazi kuja mu mvuga muri hehe azongura mugawera avuye mu cyo wanajidanganya muzinga amaboko mwabayumbe muzinga amaboko tujye mu Simba ega yene kitubitse tatubiro mwabonye n'ahandi mu mwaka wa Simba kabe nango mutabara bazee amuntu bango gutabara hano uretse papa hano nande ugenda abapapa gabangahe barahima ndabonye barahaje batari bake bayibona ngo batotabara bagasigara hano bakazasigara babwira bagasigara batema ibisazi kuza mutanga uzabura amahoro ngo yakoze igitangaza ngo wa wageze ku batazi ngo gushunabiri namwe nasoro gushunabiri batanze sibibi kandi no kuja hanze sibibi izo nubwo bombi dorarisha
idolari ijana sino zitasire ngo zije kukava mu gafurwe naje mpagarare muri kabiri kibikunga cyangwa se kene fara kene presence ya tukene presence ya mwebwe mwese ngana kwageze tuba bakeneye dukeneye kutumotiva ngo twikume uko turaba kukumura no mutabaye baze apana zo kuvuga ngo nena bashitsi bayibona nabo bashaka nabi mutabaye ubumwe n'abantu babizi kandi tuzatukanye undi dukwiye gutabara twese ko tungana tugafatana mu ntoki tukanga agasuzuguro mani bafashe baheze umugisha mutekereze gutaha